Doista, Kenneth Copeland rekao je večeras na televiziji. Znate, u Galačanima 6 gdje stoji: ne varajte se, Bog se ne da ismijavati, jer što god čovjek sije, to će i žeti. Rekao je: želite li znati šta to znači? To znači da kada sijete novac u službu, morate očekivati da ćete taj novac primiti natrag. A ako ne očekujete novac natrag, rugate se Bogu, jer ono što posiješ, dobiti ćeš. Možete to sami pročitati u članku časopisa Time s Pat Robertsonom na naslovnici, gdje ga je novinar upitao: to zvuči kao da dajete da biste dobili. Robertson je odgovorio: 1000 puta da, ja dajem da bih dobio. Dajem da bi dobio blagostanje, dajem da bi dobio zdravlje. To nije davanje, to je investicija. U 1. Korinčanima 13. poglavlju vrlo jasno čitamo, to jest pismo nam govori, da možete dati svoje tijelo na spaljivanje, možete nahraniti siromahe, ali ako to ne činite iz ljubavi, a ljubav ne očekuje ništa za uzvrat, neće vam biti od koristi. Znači, ako to ne činite iz ljubavi, nećete ništa profitirati.